Dobro mi došli, dragi naši članovi, dragi naši pratitelji, a i gledatelji, odnosno slučajni prolaznici koji se jednog dana možda odlučite i postanete pratitelji ovog kanala. Danas ćemo govoriti o tome kako će Uran zapravo utjecati na velike promjene koje će se dešavati u idućih recimo 7 godina. Kod ovna će doći do nekakvog fokusa na komunikaciju, biti će nagle komunikacije, biti će novih ideja i biti će promjena u učenju, ali i okruženju. Bikovima stoji neočekivani financijski preokret i novi način zarade. Blizancima totalni osobni reset, budući da će Uran ući u Blizance 27. aprila. Promijenit će identitet, mogu promijeniti stil, mogu promijeniti način razmišljanja, mogu promijeniti sve što god im se mijenja. Rakovi konačno imaju jedno unutarnje buđenje, odnosno intuicija će biti dosta naglašena i oslobađanje od starih obrazaca. Lavovima su otvorena nova prijateljstva, također društvene promjene, promjena okoline i iznenadni ciljevi. Znači, imat ćete, dragi lavovi, šanse da nešto postignete iznenada. Djevice, zaokreti u karijeri, također neočekivane prilike, ali i promjene smjera. Ako ste nešto naumili, mogli biste sasvim drugim smjerom krenuti. Zatim vage, malo žurim pa onda dogodi se da pogriješim. Vagice, drage, vama su otvorena putovanja. Također imat ćete nova uvjerenja i širenje horizonata. Znači, vi ćete, kao da ćete otkrivati još neke stvari i koje vam se dopadaju i koje vam se ne dopadaju. Tako da vagicama će biti, vagice uvijek posebno nešto naglasim, istaknem, pa tako i ovaj puta. Škorpioni, duboke transformacije, dragi škorpioni, isto tako financije i emocionalni rezovi. Vi ste već imali rezova jer bik je bio u vašoj Uran je bio u biku u vašoj 7. kući, znači vjerovatno ste već neke emocionalne rezove napravili. Strijelčevi, dragi, neočekivani odnosi i preokreti u partnerstvima. To je bilo škorpionima, da. Znači, može se lako desiti da ili upoznate novog partnera, ili prekinete sa starim, ili ako nemate partnera da, nađete novog partnera. Uglavnom, partnerski odnosi će kod vas biti turbulentni. Što se jarčeva tiče, promjene u rutini, u dnevnoj rutini, također u poslu, ali i u zdravlju. Vodenjaci, dragi, kreativni bum što se vas tiče. Blizanci su vaš prijateljski znak. Također su moguća ljubavna iznenađenja i nove strasti, dragi vodenjaci. A ribice naše drage, promjene u domu i obitelji, moguće su i selidbe, ali također i stvaranje novih temelja koje će vam dobro doći u budućnosti. A sada, evo vidite, imamo 3 grupice. Ovo je bio samo uvod, pa sada ako želite možete odabrati jednu od 3 grupice. Imamo ovako ovu žutu svijeću, zatim imamo ovako, ovu druga grupa je, kaže boje opuška, svijeća, poker, hajmo tako nazvati. Je li tako? Jeste. I jedna čokoladna smeđa svijeća. Idu ovako po redu. Evo, dragi moji, možete se odlučiti ili za karte ili za svijeće. Znači, prva grupa, druga grupa, treća grupa. A mi ćemo polako
krenuti od grupice broj 1, odnosno od ove žučkaste svijeće. Da vidimo što grupici broj 1 stoji. Sad sam vam pročitala koji ste znak, kakve će promjene biti. A sada da vidimo hoće li to karte pokazati. Da li se isto dešava i u kartama. Moramo ovako na brzinu se uključivati. Samo malo. I ovako ću vam reći, draga grupice broj 1, što se tiče vašeg doma, odnosno rekla bih susjedstva ili susjedstva komšiluka ili možda porodice, obitelji, neko je vama neiskren. Postoje osobe koje vam se prave da su dobre, da će vam uvijek priskočiti, da će vam uvijek pomoći, ali to nije tako. Ne, ako budete ih slučajno zatrebali, neće vam doći u pomoć, to da znate. Priskočit će vam sasvim neka druga osoba, budete li nešto trebali. I kod vas je moguć nekakav ili odlazak na put, ili da vam dođe neka osoba s puta. I to sa malo daljeg puta. Ovdje je naglašen malo dalji put, čak možda inostranstvo, ili nekoga možda imate u inostranstvu pa dolazi, ili vi odete u inostranstvo radi nečega, ili možda nekoga posjetiti. Ovo ćemo ovako samo kratko. Evo ga, put jeste otvoreno inostranstvo, znači 1/1. Da, mogli biste se razočarati u neke prijatelje ili kolege ili možda porodicu, ali u neke ljude, ako vam, to je ono što sam rekla na početku, ako vam zatreba pomoć, da od njih ne dobijete, nego dobijete pomoć sasvim s neke druge strane. Neočekivano. Uran je neočekivano. Znači sve ono što se bude dešavalo biti će neočekivano. Neočekivano isto tako možete, ovo je nešto dobro. Ovo možda mislite da ako je netko bolestan, da neće dobro proći, ali mogli biste se iznenaditi kako se u zadnji tren preokrenu stvari. Znači, kako je, ako imate nekog bolesnog, kako je toj osobi u stvari sada bolje. Ako bude išla po nalaz, ili možda vi ako ste u nekakvoj dilemi vezano uz neku bolest. Također, mislim da će svađa sa ovim ljudima biti vezana uz novac ili imovinu. Što sam rekla, da bi vam mogli okrenuti leđa, ili ako tražite pomoć od njih, možda će to biti da će oni tražiti nekakvu financijsku pomoć od vas, ili će se raditi o nečem materijalnom, ali pazite se, kažem još uvijek ne znam, nekom će netko biti ovo, nekom će se raditi o porodici, nekom će se raditi o kolegama na poslu, nekom o prijateljima, nekom nešto, ali pazite, mislim da će biti to nešto vezano uz materijalne stvari, uz možda netko, ako netko traži novac na zajam, nemojte posuđivati, jer ta vam osoba neće vratiti novac. Naravno, put vam je otvoren, samo se trebate odlučiti. Možda mislite da vam neće biti dobro, ili ako netko treba doći, da neće biti sve kako treba. Možda se toga plašite ili bojite, ali nekako kao da ćete biti na kraju oduševljeni.
Ili ćete biti oduševljeni kad odu. Ovo je mala šala. Dobro, idemo sad mi razjasniti hoće li nam se to pokazati i u ovom našem velikom deku od 200 karata. Pa ćemo izvući kartu. Ispala je karta stola. Kaže da se težak rad je pred vama. Jeste težak rad pred vama i mislim da će nešto biti vezano uz novac i nekakva svađica. To sam spomenula. Evo također cvijeće, donosi vam sreću. Može biti da ovi ljudi sa puta što dolaze ili ako vas neko pozove na put, a vi ne mislite da ćete u stvari, da će vam to donijeti sretne okolnosti, u stvari hoće, donijet će vam. Znači predstoji vam nekakva sretna okolnost. I na kraju imamo papigu, pa nekakvo ogovaranje i mogao bi neko izdati vaše tajne. To može biti netko od ovih ljudi ili iz porodice ili od prijatelja. To se odmah otvorilo, evo ponavlja se i u ovim kartama. Pa idemo vidjeti dalje. Znači ako se ponavlja da će biti najvjerovatnije. Da vidimo što nam kaže za grupicu broj 1. Težak rad se isplati. Boga mi, vi se jako trudite da nešto uspije. Težak rad ne mora se odnositi samo na posao. Možda se trudite da održite porodicu na okupu ili se trudite da nekom ugodite ili se trudite i vidi se da vam je jako, jako teško. Zaista se trudite u nečemu. Evo, težak rad se isplati. Vidite, na kraju je vaša pobjeda. Vi ćete ovdje ispasti kao dobra osoba, kao pravedna osoba i isto tako odnosite pobjedu. Moguće je dobivanje nekakvih dokumenata uz stol. Obično mi nekako na stolu idu nekakvi dokumenti, odnosno papiri, pa moguće da zatražite ili vizu ili pasoš ili da se radi o nekakvim dokumentima koje trebate potpisati ili čak možda o nekakvom sudu pa se nešto mučite, ali ovo je uglavnom pobjeda kod vas, dragi moji. Dok čini mi se suprotna strana će čak izgubiti, moguće da izgube i nekakav uložen novac ukoliko se radi o tako nečem. Ali uglavnom nemojte se sekirati. Ono u šta ste uložili veliki napor, na kraju će se isplatiti vaš sav trud koji ste uložili. Da vidimo što vam donosi sreću. Evo ga, sreća na sreću. Pa put. Nešto će se okrenuti u vašu korist. Kao da će vam se otvoriti sva vrata i kao da ćete imati razloga za slavlje. Sad ovdje su mi istaknute fiksni znakovi. Škorpion, lav, vodolija, odnosno vodenjak i bik. Može biti da se radi o nekom fiksnom znaku ili podznaku, ali ne mora. Možda ima samo netko više planeta u tom znaku. Ovdje se može raditi i o nekom pomirenju, ali uglavnom radi nečeg ćete biti presretni. Grupica broj 1, odlično, jasno, konkretno i samo ovi ljudi što ogovaraju, ne znaju koga bi, pa ste eto došli vi na red. Ti ljudi su ispretresali i izogovarali, evo to se poklapa točno s ovim, nekakve neistine pričaju. Ovdje se pokazuje jedan čovjek. I ja ću sad biti jako brza pa ću završiti ovaj dio. Ali ovdje se pokazuje jedan čovjek koji bi mogao nekako ili
vam reći da se radi o nekakvim glasinama i ogovaranju ili nešto tako, ali niste vi prvi koji su ogovarali. Nastavljamo, dalje da vam pričam. Ispalo je 2 mača, znači nemojte da vas to nešto pokoleba ili poljulja. Vi imate svoj smjer, imate svoj put i na pravom ste putu. Tako da pustite ove ljude što ogovaraju. Niste prvi, niste zadnji. I uglavnom što se meni sviđa je da imate podršku osoba od kojih se ne nadate, veliku sreću i moguće pomirenje. Sad novca nešto pretjerano kod vas ne vidim, ne pokazuje se. Vidi se da je moguća svađa oko materijalnih stvari, vi ćete najbolje znati s kim. Ali evo, grupica broj 1, to bi bilo to, nećemo duljiti jer nismo baš s vremenom. Nešto smo na vi, evo oprostit ćete mi. Pa vidimo se i čujemo idući puta, a ja vam želim svu sreću, dragi moji. Evo nas do grupice broj 2, odnosno ovako do ove svjetlo smeđe svijeće, odnosno do oker svijeće. Pa ćemo vidjeti gdje nam je upaljač. Evo ga. Da vidimo što grupici broj 2 stoji, odnosno onima koji su odabrali smeđu svijeću i energija grupice broj 2, odnosno onih naših starih karata, najstarijih koje same pričaju, da vidimo što će se grupici broj 2 dešavati, odnosno događati kako želite. Grupica broj 2, energija osoba koje će gledati, samo malo da pokupimo energije. Evo ga. Pa bome lijepo grupice broj 2. Grupica broj 2. Ako ste imali, ovdje mi se čini kao nekakva svađa koja je bila ili u porodici ili u partnerskim odnosima, ali kao da dolazi do smirivanja nekakvih napetosti ili nekakvih svađa. Kao da vam se sve nekako smiruje. I kao da imate nekakvo zadovoljstvo. Sad ćemo vidjeti kad otvorimo. Možda niste očekivali, ali Uran nam donosi evo iznenađenja. Da će se tako nešto dogoditi, odnosno da će se osobe nasuprot vas kojima ste možda bili u svađi smiriti, ili možda partner ili partnerica da će drugačije misliti, da će se predomisliti. Ali evo, da vidimo. Grupica broj 2, vi nikako da nekako s novcem dođete na zelenu granu, kao da hoćete, nekako svima biste udovoljili, i sebi, a i drugima, ali nikad dosta novca. Naravno, to je kod svih tako, ovo vrijedi i za muške i za ženske,
ali nekako dobivate ili novi posao ili novi izvor prihoda. U budućnosti ćete imati nešto više novca nego što sada imate. Kod vas se vidi da i postoji jedan čovjek, možda ne znate, starija osoba, možda i znate, ali je nešto osoba bolesna. Ako ne znate, netko stariji se treba pregledati, ne radi se o nikakvom partneru, ali radi se o jednoj starijoj muškoj osobi. Evo, to je malo alarmantno. Što se tiče drugih stvari, ništa loše. Znači, novac vam, nekako vam sve ide na bolje. Vama Uran što donosi, evo sad govorimo već o Uranu, jer neke nenadane stvari se već počinju događati. Znači, rekla sam vam, ako ste imali nekih razmirica možda s partnerom, tada ćete se zaprepastiti kako je zapravo partner na vašoj strani. Ako nemate partnera, moglo bi se dogoditi da vam Uran donese jednu osobu koja je zaista slobodna i koja bi vas mogla usrećiti. Možda se tome ni ne nadate, to je za one koji su slobodni. A za one koji nisu, njima bi partner mogao s nečim ih zadiviti, odnosno zaprepastiti. Ili možda preko partnera dobiju novce. Uglavnom, nekakvi veći izvor prihoda vam dolazi grupice broj 2. Pa da mi to malo razjasnimo. Izvučit ćemo jednu od ovih 200. Evo ga novac, rekla sam vam. To se poklapa. Znači, put prema novcu samo čeka da ga vi pronađete. I pronaći ćete ga. Evo tu je. Znači, to nam se već vidi. Da vidimo dalje. Vi držite vaš život u balansu. Tako i je. Nekako vam sve sjeda na svoje mjesto, grupice broj 2. Inače mi kažu da sam više ovako, da nisam optimistični čitač. Više je kao pesimizma kod mene. Ali evo, nekako ispada sad sve optimistično. Još nam je ispao nož kao bodež. Strah, brige i nekakve napete situacije. Ali to ćete moći odbaciti od sebe, premda ćemo sada to razjasniti, jer mislim da se sve nekako događa vama na ruku. Pa da znači put novca, evo ga ovdje, isto, evo, vidite. Znači, grupice broj 2, dobru smo energiju pokupili. Novac je tu. Evo, novac je i ovdje. Da vidimo. Što se tiče novca, mogli biste potpisati za neke, ako ne rade zaista, biste mogli potpisati neki dobar posao ili nekakav poslovni potez napraviti ili dobiti nekakvo unapređenje gdje ćete dobiti više novca, ili možda se radi o sudu pa ćete nekakav novac sa suda dobiti sudskom odlukom ili presudom, ali nekakvi papiri vam stoje također, odnosno nekakvi dokumenti. Borili ste se vi zato da biste bili na tom mjestu, odnosno ili da biste dobili taj posao, ili da biste dobili taj sud, ili ne znam o čemu se radi, ali već ste uložili trud u to se vidi da ste se jako borili za
to da biste bili na toj poziciji na kojoj ćete biti, odnosno na koju ćete doći, ovo je budućnost. I to je u stvari vaša karma takva. Vaša karma takva je da u stvari dobijete novac. Hajmo vidjeti još jednu kartu, baš me zanima. Da, to je nešto od gore. Znači to više sile odlučuju i htjele su, evo i tu je pokazano isto tako. Jednostavno netko od ozgora je htio da sada dođe. Da dođe u onom trenu kada vam baš treba, kada vam je potrebno. I kada valjda mislite da ne može gore ili ste u nešto razočarani, konačno vam dolazi taj novac. Da vidimo, držite vaš život u balansu. Ovdje je jedna valjica. Vi biste mogli dobiti poruku da vas ili neko pozove na put, ili možda dobiti poruku da vam netko dolazi s puta, odnosno da se s nekim susretnete. O čemu se radi ovaj balans? Je li to novac, ljubav? Šta je to? Vidite ovako, tu kao da se radi i o ljubavi, ali i o novcu. Kao da je pomiješano ljubav i novac zajedno. Ne znam da li možda imate nekoga s kim radite, a da vam se ta osoba sviđa, ili možda zajedno sa partnerom radite, ili ali netko ovdje igra dvostruku igru. To je ono što se meni ne sviđa i zato je ovdje prikazan također balans, da treba nešto biti u balansu. Evo, to se poklapa i ove karte, listovi čaja, a i tarot karte, orakl odnosno, tarot, pardon, kažu nam da treba, kao da netko miješa ljubav i financije. Pazite, ili ljubav prema novcu, pazite da to ostane nekako u balansu. Ta ljubav prema novcu, razmišljajte više, jer vidite ovdje je kraljica mačeva. Moglo bi lako doći do toga da ako se radi o poslu, da nekako da vas možda preopterete, jer kraljica mačeva više razmišlja glavom. To bi mogla biti vaga, što jeste vaga, ili možda netko je blizanac, ili je možda netko vodolija, odnosno vodenjak. I ova osoba je vrlo intelektualna, vrlo pametna, vrlo razborita, vrlo pravedna, ali nešto nije u balansu. Nemojte ići emocijama, znači razmišljajte glavom. Jer imat ćete neke dvije opcije i zato kažem držite taj dio što se tiče ili ljubavi ili novca u balansu. Moguće je da netko, kažem, evo ima ljubav i novac da idu ruku pod ruku, ali tu kao da onda postoji neka treća osoba i treba nešto balansirati između neke dvije osobe. Možda između dva šefa, možda imate ne znam, glavnog šefa i podšefa, ali između neke dvije osobe trebate balansirati. Pa evo, malo se pripazite. Inače, novac i tako dolazi na ono, evo, pogledam donju kartu, na ono što ste dugo čekali, 7 pentakla, dolazi. Da vidimo strah i brige.
i ove nekakve napete situacije. Čega se to tiče? Pa tiče se toga da bi konačno nešto što vam je išlo na živce, da biste mogli izbaciti iz svoga života ili jednostavno da možda puknete i da se okrene vaš život za 180 stupnjeva i da živite baš onako kako ste htjeli, da vam se sve želje tada ispune. Neće vam to biti namjera, to će biti iznenada. To će se nešto desiti iznenada. Ali ide vama na ruku. Znači, nekako vama ide na ruku. Sad, da li se radilo o poslu, da li se radi o ljubavi, moguće da se radi o ljubavi, jer prepuni ste emocija što se tiče ove situacije. Sami ćete znati o čemu se radi, draga grupice broj 2. Evo, hvala vam lijepo i mi idemo dalje. I grupice broj 3, evo nas i do vas, odnosno do ove smeđe svijeće. Pa da vidimo što će se događati. Grupici broj 3. Što nam Uran donosi, kakva iznenađenja za sve one koji su izabrali grupicu broj 3, a biti će ih, preko noći se može desiti nešto što niste očekivali i promijeniti cijeli vaš svijet, sve vam uzdrmati. Da vidimo samo energiju onih koji će gledati ovu smeđu svijeću, koji ste odabrali smeđu svijeću. Znači grupica broj 3, smeđa svijeća i energija. Malo da pokupimo energijice vaše. Možemo. Grupice broj 3. A što je to na vas neko toliko ljubomoran? Što to vas neko toliko ogovara? Da li imate dobru... Ne znam zašto ste svima nekako na meti. Može biti da ste nešto dobili ili su ljubomorni na vaš ljubavni život. Posebno je moguće da vam je ljubomorna jedna muška osoba. Sad, za muške ovaj puta ću izuzeti, znači za muške znači jedna ženska osoba. Kao da gledaju svaki vaš korak, što radite, s kim izlazite, kao da se raspituju stalno o vama. Sad ćemo mi to vidjeti. Da, jedna muška osoba mogla bi se raspitivati za vas. Za muške ovo je jedna ženska osoba. Mogla bi se raspitivati za vas. Može se raditi o bivšoj osobi. Nešto im ne ide u životu. Pa kao da se sada raspituju o vama. Tako je. Ali vi kao da ste tu osobu otpisali. Ali toj osobi, kažem, nešto baš ne ide u životu. Ima još novosti, dragi moji. Treća grupa mi je nekako najteža grupa. Treća grupa kao da vodi bitke s nekim ljudima s kojima ne bi trebali voditi. Mislim, koji bi trebali biti na vašoj strani. Međutim, grupice broj 3, vi imate podršku. Imate podršku osobe suprotnog spola, punu podršku. Netko vas jako podržava.
Dok čini mi se vaš partner ili partnerica kao da sve dolazi od neke bivše osobe. Ali toj bivšoj osobi također se sve ruši. Ako su u braku, kao da im propada brak. Ako im je... ovdje se radi o nekom u budućnosti, o kraju, o definitivnom kraju, raspadu sistema. Ako su imali neku drugu osobu, definitivno dolazi do kraja kod grupice broj 3. Ne kraja kod vas, ukoliko vi imate novog partnera ili partnericu, kod vas ne dolazi do kraja, nego kod vaše bivše osobe i ta osoba kao da će se nešto okrenuti prema vama. Kao da će vas htjeti zvati, kao da će vas promatrati, kao da će vam htjeti ponuditi ljubav, ali hajmo mi to potvrditi. Znači, ovo nam je čisto ljubavno čitanje. Da vidimo. Zvono. Da, nešto će se tako odjeknuti, objaviti. To ćete tek čuti. Čini mi se da će se za ovo dobrano čuti, za ovaj prekid. Nešto će se čuti. Ajmo dalje. Leptir. Promjena na bolje. I da vidimo još jedno. A rukovanje. Mogli biste sresti jednu nepoznatu osobu, ali ta osoba bi mogla postati vrlo, vrlo važna u vašem životu. Ili u ljubavnom smislu, ili možda u poslovnom smislu. Mislim da ta osoba dolazi od negdje, znači kao da ne stanuju u istom mjestu gdje i vi, nego malo dalje. To je za grupicu broj 3. Još ćemo razjasniti ove karte. Šta će to tako odjeknuti? Šta će se to čuti? Nešto što je karma, što je moralo biti. Neko će se naći na raskršću i neko će se svađati. Karte su ispale ovako. Znači, prethodit će svađa nečemu i netko će se htjeti vratiti osobi iz prošlosti. Odnosno, htjeti će netko pomirenje. Rekla sam vam ja da je karma takva da vi gledate i to će se pući će tako da će svi čuti. Znači, baš će onako, doći će do vas ova vijest. Čekajte samo malo da još jednu kartu izvučemo, da budemo sigurni da se radi o tome, jer 3. puta nam se onda potvrđuje ovo. Pa ne znam, hoćete se vi htjeti pomiriti s ovom osobom. Vidite, netko ovdje prekida, ali znači to je bila, ili ste ostavljeni zbog neke osobe, kao da je vaša osoba, ili postoji još jedna osoba, odnosno da ste u nekom ljubavnom trouglu. Ali ta osoba kao da izlazi iz vašeg života, ukoliko je o tome riječ. Ali meni se ovo čini da će ponovno, kao da je karma nekoga dohvatila i da će ta osoba koja je toliko jurila, koja se toliko pravila važna i da imaju novaca i da lijepo žive, kao da će ih prodati njihova osoba. Odnosno osoba s kojom jesu. Sad ću vam pokazati. Ovo vrijedi i za muške i za ženske, bez obzira na karte. Evo vidite, kao da je ovo jedna zajednica i ova osoba ih prodaje. A vi ste osoba koja je zapravo prizemna, ovdje je carica ili car, ispala je karta carice. Znači, zanemarite spol.
vi ste osoba zapravo koja je s obje noge stoji na zemlji i koje će oni ponuditi pomirenje zapravo koju vole. Znači, radi se ovdje o pomirenju. Biće pukniće, bruka, čuće se sve na sve strane. Dobro, sad nećemo slagati jer baš i nemamo vremena. Evo, idemo vidjeti samo ove promjene na bolje. Odvijaju se u tišini, ali sve vam nekako dolazi od gore, kao da vam netko drugi, kao da vam netko od gore šalje znak. Pripazite na znakove. Ako vidite možda nekakve leptire ili ako vidite nekakve, ne znam, perca ili nekakve simbole, pripazite, jer to je znak da nekako želje vam se ispunjavaju i sve vam to dolazi u pravo vrijeme. I idemo vidjeti susret sa jednom stranom osobom, osobom koju niste poznavali do sada. Znači, kao što rekosmo, da vidimo ovo rukovanje, odnosno susret sa stranom osobom koja može biti vrlo važna u vašem životu. Tu osobu ili je netko napustio ili je ona nekoga napustila. Da, tu je bilo nekakav prekid. Osoba je preosjećajna. Opet vidim neke prekide kod vas, grupice broj 3. Neko će tu definitivno prekinuti, a to niste vi. Vama ovo ide na ruku jer ovo je karma. Takva je karma da se događa pred vašim očima. Vi biste mogli upoznati, ukoliko ste slobodni, možda jednu jako, jako osjećajnu osobu koja je recimo prošla u životu isto kao vi. Mogli biste postati vrlo, vrlo dobri. Ta osoba bi vam čak mogla ili možda ukoliko nemate posao pomoći da dođete do posla ili vas posavjetovati ili vam zaista biti nekako financijska podrška, odnosno potpora. Čini mi se da ova osoba ima dosta novca, odnosno da je dosta stabilna u životu. Kao da ćete puno pričati s tom osobom i kao da vam dolazi odozgora u pravo vrijeme sve. Znači, zaista ovaj Uran mogao bi ove promjene na bolje dobro kod vas, grupice broj 3, odraditi. Kao da ćete vidjeti svima da se vraća sve ono što su zaslužili. Evo, to bi bilo za našu grupicu broj 3. Nemojte što zamjeriti, ispričavam se što smo morali ovako, ali vidimo se uskoro i čujemo. Hvala vam lijepo.